I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas, kao što vidite, danas igramo Clash Royale. Odigrat ću par battlova u Classic Challenge-u. Juče nije bilo klipa zato što nešto mi je se sjelo program za editovanje, pa ću to popraviti. Koristit ću danas ovaj Giant Poison deck. Sad je Dark Prince mnogo bolji. Buffovali su ga. I ja sam već počeo da je challenge. Idemo mi odmah u battle. Da vidimo, jedini counter u ovom deku je 3 moskitara možda. Good luck. Vidimo šta će onda baci. Ok, idemo baciti mega miniona. Znači tako. Mogao sam bolje baciti zepa, nema veze. Ovdje ćemo samo baciti poison. Da, ovo je baš... Još ćemo uništiti Goblin Hat. Ekstra. Sad se samo branimo. Idemo Giant ovdje pozadi. Ovdje ćemo samo Elektra. Nekako sam uspio da se odbranimo, da, on će baciti BC. I neću uspjeti da bacim. Sad. Mislim da nema on više kantera, jedino minion hordu ima. I miner. Jedino ako baci ovaj Goblin Hat. Da. Ovo ćemo samo da... Da, to je to. Branili smo se ekstra. Sad ćemo ovdje... Da, sad se samo branimo. Moramo da mu prediktujemo minera. Pa da bude promenio lane. Na Wizarda. Eto to. Idemo odmah Gianta. Kako je uspio tako da se odbrani, ne znam. Ali nemamo counter za Skarmu, to je jedini problem. Brzo, Elektra, da li realno? Da li ćemo uspjeti da se odbranimo? Tako je. GG. 78 HP, ne znam da li ima neki veliki spell, ne sjećam se. Mislim da ima, ne ima ništa. Dobro, idemo mi u sljedeći battle. Good luck, thumbs up, Andras Kuna. Vidimo, i on koristi ovaj Goblin Hat, zašto svi koriste ovaj Goblin Hat, to mi neće biti jasno. Idemo ovako da uništimo malo ove Spear Gobline. I supportat ćemo ga samo sa... I imat ćemo dobar poison ovdje. Samo sekund. Da, ovo će biti mnogo dobar poison. I ovo ćemo samo zepati. Zašto bi bacio heal tako silno? Idemo mi odmah u counter push zašto je potrošio dosta eliksira. Da vam je šansa da ću uspjeti da se odbranim.
Da, to je to. Ide tavera lagano. Ovdje ću samo baciti tavere. Malo sam se zajebao, nisam trebao onako da bacim onog Dark Prince. Dobro, nije bacio heal, da je bacio heal imali bi velike probleme. Dobro, lagano se branimo. Idemo Gianta. Mogli bi da uništimo ovaj Spearhead samo. Da, i ovdje da bacimo pođen. Ovdje ovako. Mislim da će nam otići taver, ali sad ću da ignorišem taver. Idemo mi na drugi taver. Ne znam, možda bude i ovaj uspio da se ruši, ali mislim da neće. Evo ću mu dati, mora da potroši bar. On ću da baciti samo heal. Što je smora. Promašio sam. Ali realno, vrati. Joj, on nema spela. Ovo, good game. Dobro što mu nisam dao tavere. Idemo odmah u sljedeći game. Ja znam, vidjet ću još ovaj game da odigram. Good luck, Tamzar. Hvala vam na podršci na prošlim klipovima, na lajkovima. Hvala. Da vidimo sad šta ćemo ovdje, možda koristiti golema, možda lavu. Možda, šta je ovo? Da, ovo je neki vjerojatno P.K. deck. Da. P.K. Battle Rem. Možda bude bacio BC. Promašio sam Z. Da li je realno, brate. Sad ćemo ovdje baciti možda bace. BC. Da, ovo će udarati ako ne, ipak neće. Sad ne znam da li da kanterujem. Kanterovat ću. Ne želim da mi djeluje dva hita. Lagano se branimo. Jedino ovaj Battle Rem, nema šanse da možemo prođi. Ima poison. Sad ne znam kako će on kanterovati ovo. Da, ima ovog Ghosta. Ja ću samo baciti ovako. Što znam da ćemo baciti Megu. Da idemo od Maja Spirita. Možda udari, ipak ne. To idemo. Ne smijem pušati jer će ja baciti peku. Da. I peka je mnogo zajedno. Ali ono baš. Jedino ako budem ovako uspio. Tada ako budem uspio da slijetam do sljedećeg planeta. U stvari ne, idemo mi u dalji push. Vidimo. Ipak uspjeli smo da mu, pošto je bacio peku, onda other side. Mi ćemo samo baciti Elektra.
Da, ovo je GG. Good game, well played, thumbs up. Lagano, rokamo ovo. Challenge nam ide na ekstra. Odigrat ću još jedan battle. Good luck, thumbs up. Tarun Nova, CG Sports. Jer je ovo moj neki možda dobar lik. Dobar igrač. Idemo da sajklujemo Spirita. Uvijek kad imate Spirit uvijek ga bacite tako da svakog damage, jer damage je mnogo bitan u challengerima, a pogotovo na laderu. Idemo da Prince ovako. Da ovaj koristi Zip Baitek. Pošto vidim da je iskoristio Knighta. Ja ću samo možda bude i uspjeh da sajklu do sljedećeg. Ako ne bude bacio, onda će ovaj elektrovizor uspjeti da uzme. Pošto znam da će baciti... Mislio sam da će da baci princezu, ali neće. Sad bi mogli da idemo u counter push. Zato što je... Znam da ima... Ne. Dobro je. Sad neće imati... Da, nema eliksira. Potrošio je tornado. Uzet će bar 3 udarca. 2. Dobro, 3 su dobro. Idemo da sajklamo princa dole. Ovo će najvjerojatnije baciti... Da. Najvjerojatnije bacit će... To mi sporedaš da ste ostavili ovog. Dobro igra. Ovo sad mora baciti. Ne znam dobro poizvena. Neću. Možda će baciti. Idemo odmah u push. I sad sam... Mislim da je bacio ovaj barel malo gore. I samo ćemo da zepamo. I bacit ćemo... Ne, budi u poizonu. Opet je bacio gore. Ne, nije. Evo ima raketu, mislim. Ne, da li realno? Nema veze. Well played, GG. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Kao što vidite, ladar ne igram nešto, mnogo me mrzi da igram. Ladar smara mnogo. Tako da igrat ću za jedno par dana. I pokušat ću da završim ovaj challenge i ovdje ću da završim klip. Hvala vam na gledanju, udarite like, share, subscribe i se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!